And we therefore need to redefine the way, I'm sorry about that. President wa shango vho Cyril Ramaphosa na vhone vhongosiwa nnḓa zwi tshi ḓa kha thaidzo dza u tsima wa mudagasi dzine dza vha hone. Vhurumelo dosela wa khamala tshifhingani tsha mutangano wa zwa mivhuso yapo musi presidente vha tshi kombetshedza u thoma vha awela musi vha tshi konekedza maipfi yavho he mudagasi wa mbo ḓi ṱuwa. Idzi khaedu dzi khou dovha hafhu dza pfala vho na ngei ofisini khulwane dza Lihoro la ANC dza Luthuli House he tshumelo yavho ya computer ya kwamea zwa fhedza zwo lengisa mushumo wa madavhi wa u nanga vhurumelo vhone ḓo dzhenela khuvhangano ya lushaka mafheloni a ṅwaha. When we started a week ago, we had load shedding and our systems at Luthuli House crashed. So we were not able to generate QR codes for BGM, so we lost a weekend. We have now installed in our own building uninterrupted power supplies. Mavundu a Gauteng, Limpopo kati na vundu la KwaZulu-Natal akho vhona nga vho Mashatile u itela mbambe ya tshanḓa tsha president wa Lihoro iḽi. Musi vha tshi vhudzisiwa vho Mashatile vha ri a huna ono vha humbelaho nga tshino tshifhinga uri vha tatisane kha mbambe ya vhuimo honovhu. Well, at the moment I've not been approached, but as a discipline code of the organization, once you are asked to perform certain responsibilities, I think it's always a good thing to comply. Zwa unangiwa u itela mbambe ya vhurangaphanḓa Lihoro zwo takutshedza tshoṱhe hune president vho Cyril Ramaphosa zwa khou vhonala vha tshi ḓo imedzana na minista wa kale wa muhasho wa mutakalo Dokotela Vho Mkhize vhe vha nangiwa vunḓuni ḽa havho ḽa KwaZulu-Natal kha mbambe ya vhupresidente ha Lihoro.